Bazar khir tu te chibai ule Myanmar ram chung buaina wanga Raltlan Kolasip district chung Khamrang VC area Mikhuala ommek te chu nimin February ninga sang ni somni panhi khan Kolasip Deputy Commissioner Dr. Raltlante Lianan anom na hmuna tloa Kolasip DCHSP pu vanlal fakumaral te Kolasip SDO Sadar pu vanlal chuan umachong thu Pu Thomas Dilal eng liana President Sub Headquarters UMA Kolasip le CMO Office Kolasip Patrangin Dr. RK Thamuana SMO le Medical Team tebaka Khamrang VC le UMA Shoi tu ten antroy omani Myanmar Raltlan Khamrang khua Mikhuala ommek te hi an vain mi za le paruk an nia Konpui SDO Civil in atlo lai khan mi za pakhat an nia mi pangain an lo pung le man ni in alang chung ko som thum pakhat omin mi pa somruk le mi chia somli le paruk an nia an zinga upaber hi kum som kwa paruk mi ani Myanmar Mikhual te ma thamuan na thu sein Dr. Raltlante Lian chuan in rama har sat na tokin in nun na ata na hlo hial oma wangin in lo tlan thla a helaya hian thamuang taka turin kan lo lo ma cheu atia Mizoram in COVID-19 na hria wanga sumle paya po har satna ato lai ni ma se Mizoram sarkar chuan a thei angin Raltlante chu atan pui tur thu sein Mizoram anom chungin thamuang taka turin DC chuan achani Kolasip SP pu vanal fakumaral te poin Mizoram himna zonga Raltlante hena chuan kan lo lom chewa kan lo lom rual chewin kan ramdan le hreite minzom sak turin kan ngen chewni atia har satna anto a veng him turin Khamrang khosoi tu VC le weme baka Mizoram police te anom thu asoya mishing an ni na anga an dik na chanvo hum him sak turin an in rin reng thu asoibok Khamranga Myanmar Raltlante hena hian Medical team te chuan COVID-19 hridan na vaccine an pe ngala an hriselna din hmunte an en fi ngal boka Kolasip DC Office ha Disaster Management and Rehabilitation Branch te chuan Raltlante hena hian bu fai bek somli panga an hlan bok ani Myanmar Refugee Welfare te poin tu sain Mizoram sarkar le Khamrang VC le UMA te chunga an lo Mikhual dana le an lo boipuina zong alom thu an soive bokani Kolasip DC Dr. Raltlante Lian chuan Myanmar Raltlante chungchanga ngai to ngai te ngai to ho turin voin hian thut khom a ko ngala he thut khom a hian Kolasip SP Additional DC SDO Sadar Chief Medical Officer PHE le PNE DCSO le DIPRO baka Sub Headquarters UMA President le Secretary te le Khamrang VCP le Secretary te until don ani heti la hian nimin ve khan Mizoram sarkarin Home Minister Chairman na hnuaia din High Level Committee on Myanmar Refugees in lo rel to angin Aizawl District Level Committee on Myanmar Refugees chu SP Conference Hall Aizawl District Borsap Dr. Lalshiat Zwali Ralte hovin an thukhoma Committee ahian Additional DC SDO Sadar PHE le PNE DCSO CMO City Local Council Central UMA le All Mizoram VC Association ayo te antelani Committee hian Aizawl District chunga Myanmar Raltlante Chiarpui nei dan turte ID pek dan turte eile bar zirna le hriselna chungchang te baka atulang zela refugee camp sakbil dan turte an rela sarkarin Raltlante tuam hlom na tura summa pekte mandan tur an roman bokani tundin muna Aizawl District a hian refugee camp pali Sinot Revival Camping Center nei boy Sports Council Hostel Mualpui sairang le si huyate omin heng kemate hian Raltlan zali somriat anom meka heng baka hian chin chi alem lovin Aizawl District a hian
Raltlan mi sanga vel omnia hriatani thu tarlan ani bok district level committee hian VC le LC tina VCP le LC chairman na hnuaia NGO te puibom na in village le local level committee on Myanmar refugees din an rela heng village le local level committee hi din fel ani vele he committee kal tlang hian Myanmar refugees chiar pui hi nei tur ani anga district level committee hian refugee camp omsa tele atul huna sakbel na tur mun te ahu howatlo an rel bok ani COVID-19 vaccine la du le du lo anom zela Australian Open a po mi palam tenisa world number 1 nilai Novak Djokovic po vaccine alak lo wangin Australia tangin an thon ho ani kha kan revek ome heti la hian US Army a po vaccine la du lo engi mozat anom meka heng vaccine la du lo hi sipaya tanga chol tir ani don ni in alang US Army a secretary Christine Wormuth chuan vaccine la lo sipai te hian kan in buat saina anti buai zo veka chuwangin heng vaccine la du lo sipai te thliar na hi kan thok thuai dona sipaya tanga ban thlengin hmalak aniang ati US Army ho tu te hian sipai pa ngai mun sang sanga duty mek le reserve omte training lai te po vaccine la du lo te chu thliar an tum ti an soya nikum sang ni som ni pakhat August thla tang khan sipai zongjong in COVID-19 vaccine lak vek tur ti an puang to ni nikum kum top khan sipai zinga hian vaccine la du lo sang thum aya tam an om an tia US Army a hian active duty hi nuai li le singriat chuang anom mekani tuna hian sipai lal paruk lai chu vaccine an lak du lo wangin an na tanga chot lai lok tir an ni meka an zinga hian battalion commander pahni an tel an tia an ni baka hian sipai sang thum le somsari pathum zet te chu vaccine an lak lo wanga sipai atanga ban an ni lo na chan tur zo mek an ni bok nikum October thalai holvel khan US Navy chuan an zinga COVID-19 vaccine la du lo te chu an na tanga chol tir an ni ang ti an puang to boka US Navy atang hian mi som li vel chu ban an ni to a US Marine sipai zathum vel po an na tanga chol tir an ni to bokani heti lai hian tun lai khovel chanchin langsar tak chu Ukraine ramria buaina in mun mek chungchang hi ania USA chon North Carolina a an sipai om mek zinga sang ni chu Poland le Germany an tir don ti an soya tuna Germany om mek sang kha chu Romania rama da an ni don ti an soi boka hei hi Russia chon angai mo ngal hle ani Russia ram President Vladimir Putin chon US chu helai biela boruak ti sosang zonga chelo turin a hriat tira US President Joe Biden chuan helai an sipai da te hian Ukraine mi do tur an nei lova ma se helai biela US thopui te ven him na thok tura da an ni ati ve thung Russia hian tuna hian Ukraine na anin rina laya sipai nuai khat vel ada meka US chuan Ukraine run an tum ni in an soya ma se Russia hian an phana sa hle thung ani